Iya rajang semang ada sareng sami penapi niki gadrane sareng sami. Becik. Inggih becik nggih. Dumugi sareng sami becik nggih terus kelas. Panganjali kawin. Om Swastiastu. Inggih, ring rahina mangkin Bapak pacang lanterang materi sane aku sane sampun lintang punika nggih. Nah, sedurung punika Bapak pacang nakine dumun niki arep sareng sami. Sapa sih sane nenten ngeranjing niki, benten? Di wayah Nopri. Nggih. Sakit itu Pak. Sakit, nggih, benten maneh? Sira. Mandela. Kenapa? Izin niku Madura. Oh, inggih. Berarti sareng kalian nenten ngeranjing nggih? Inggih. Inggih, ada sareng sami sedurung ngelantar yang pelajaran lainnya mangkin iraga sareng sami ngasti bakti majeng ring ide saya dewasa dumugi parikrama pepelajaran ring rahina mangkin presiden memargi antar tur pare. Ada sareng sami presiden ngresepang napi materi sane tentang Bapak ring rahina mangkin nggih. Nggih, doa kekawitin. Inggih, puput. Nah, dengan mungkin Bapak pacang ngelatarang materi ini napi. Kantun ingat niki. Napi. Sekarang alit Pak. Patut pisan. Irage mungkin ngelatarang materi ini sekar alit nggih. Nah, sedurung punika napi ki ada sareng sami sampun uning. Napi nike kawasan sekar alit. Nah, lumrahnya ini sani alit-alit uning. Benten sani uning? Iya Pak. Nggih, wayah napi. Sekarang alit itu mah cepat Pak. Inggih patut pisan. Nah, sekarang alih punika kadi mencepat metembang. Nah, nike sane kewastanen mencepat punika irage nembangan. Tembang puniki pat sapunika. Benten uger-uger nyane, benten panaling senyane, benten guru dingdong nyane, tur benten guru wilangan nyane nggih. Nah, ring sekar alit puniki tatkala biasanya nih kegendingan, ketembangan tatkala wenten manusianya, wenten dewayatnya, sapunika nggih sane lumrahnya nih ketembangan. Nah, sedurung punika napi sareng sami sampun uning. Napi manten pupuh-pupuh wenten ring sekar alit puniki. Ampun. Sampun. Napi manten. Kanten enten ingat tapi nenten niki. Nenten. Inggih ya nenten ring lahir mangkin Bapak pacang lataran napi manten pahan pupuhnya nih ring sekar alit. Nah, ring sekar alit punika wenten dase pupuh. Nah, wenten ginade, ginanti, semarandane, mijil, sinom, mas kumambang, dangdang bule, pangkur, miwah sanir iyana sapunika nggih. Nah, santukan Bapak sampun lantaran ini materi sekar alit puniki. Nah, sane mangkin sira ada sareng sami kayun nguningayang ngeringkes sira sani ngeresep sapunika sira jagi pacang nelantaran. Nah, niki evaluasi sapunika nggih. Bapak sani mangkin sampun nelantaran. Nah, hari-hari mangkin Bapak mangrene uning sareng ada sareng sami tapi ke hari-hari punika ngeresepin materinya ini sani taterang Bapak. Nah, terus sira mangkin jagi nelantaran tapi manten Bapak inguni jelasan. Iya Pak. Nggih, jurusan ya napi. Sekarang alit punika maduwe pepali inggih punika pupuh. Nih kaping pertama ugar-ugar sane kesanggup pengalih akene cerik ring sor-sor pada akene wenten ring sor-sor cerik lan labuh suara ring uger-uger cerik. Nih kaping kalih nganggen welingan mangde suarane manis. Nih kaping 3 sor-sor pupuh maduwe pirange sane membinaya. Sekar macepat sering keanggen ring sor arje. Sapun sepatutne wenten akeh pupuh sane keduwenan ring sekar macepat. Nangging wenten 10 pupuh. Inggih
Inggih patut pisan nggih nike sane keuning ayam ring semetonnya nih. Nah, sane mangkin sira pacang daging ngicene ruwahan malih. Ini ndek napi malih. Sane nuni bapak kelataran. Lurusan nggih gitu nggih. Sekar ada contohnya nih pupuh Mas Kumambang, pupuh mijil, pupuh bucung, pupuh ginade, pupuh ginanti, pupuh semalandana, pupuh sinong, pupuh durme, pupuh bangkur, pupuh danggule. Inggih patut pisan. Dirike wenten imenyane dase pupuh sapunika nggih. Nah, mangke bapak sampun nguningin sareng sami pajang ring suang-suang alih-alih puniki sampun meresap. Ini ndek materi seni ketatan bapak ring ajeng nuningge. Sani mangke bapak pacang ngicen alih-alih puniki tugas individu nggih. Karyane niki suang-suang sampun nyontek sapunika nggih. Sampun keresep? Sampun. Nah, niki soalnya nih. Nah, jawabannya nih Riki ke karyane nggih. Terus karyane bapak ngicen waktu dasar menit sapunika nggih. Sedurung lantur nyawis pitaken puniki wenten lagi takena dumun. Entar. Nggih, wenten urusan karyane dumun tugasnya nggih. Inggih penapi majang dengan ada sareng sami sampun usan niki. Sampun. Inggih jadi sampun terus kumpul dumun niku tugasnya nih. Inggih santukan sampun ngadain tugas puniki. Nah, mangkin ring au kusane jagi rauh punika bapak pacang ngicenen materi ngeneni indek napi wastane aksara Bali. Terus dumun cingakin nike halaman 12. Sampun? Sampun. Nggih, nike wenten materi ngeneni indek aksara Bali. Terus wacan dumun ring suang-suang pondok sapunika nggih. Ring au kusane lak pacang rauh, pacang meuli bagang ngeneni indek materi aksara Bali. Nggih, sampun keresep? Sampun. Enten jadi takenan sedurung puputan bapak rahinan mangkin? Dan. Inggih yen nenten puputan bapak antuk para mesanti nggih. Para mesanti. Oh.